Naimbag nga oras mo, madam. Ne, si kamat gaya man aning. Nasayata dakan. Ala, sumrakan. Agyam anak, madam. Si kakit dimot. Dinak man awagan iti madam. Nana Bella, kunam kadilatan. Awan sabsabali kada tayo tagkakalugaran tayo. Kat, agbalin ka nga roden nga amok. Di madam ko nakin Madam Bella. Naisaan. Diyak kayat nga awagan nak iti madam. Basta nana, kunam kanya, kwan. Ah, kat alaa, no kasta ti kayat mo na, Bella. Kat, anya nga iti trabaho dito'y balayunan. Kasi timbagakan ka ide, aglaba, agluto, kan agdalos. Day tala ang taramidam dito'y balay. Ala nga rod, nana. Nalawag ti saritaan na. Aglaba, agluto, kan agdalos laang. Wan, awan mo ti sabali nga ramidam dito'y balay. Kan saan ka marigatan nga aglabata, dua kami lang kanila kay kung ay labaam. Okay nga rod, nana. Nalawag ti saritaan. Nana Bella, apay, asino ti asawa di masikog nga anak ni Nana Juana akaaruba yung nakiasawa ka din? Wan nabayagan. Nagkasarda, no? Live-in laang. Di damo nagawis iti kasarda. Tsak man ammo. Mabai na kamang damag ta mga nuko na anda man nakibiyangak. Kahit ayan nga di asawa na, apay adyak makitkita di tabalay da. Adan sa kanumay di abroad. Kasta matimbaga ni Juana ide kanyak. Oh, adang tangag paiso iti abroad. Ang mga nukon ko na dalaang tikas day, tapno saan amadlaw. Sana madlaw te. Saan amadlaw asini ko gandalaang di anak na. Aniya, tila sasawamot aneng. Ay sus, di tay laam mo anana. Agparparik na ngamin kanya, alino ko dalaang da di babae. Nalaingak ngamin amang kilatis iti tao ka. Anya, may am dagita. Awan pakibiyangan tayo kadagita, aneng. Ingka kedyagaon no nakaluto kan tamangan tayon. Mabisina kaon. Ay ala, nalipatak mo tay lutlutwag. Ay naksatan. Inton maminsan, aneng. Bantaya manaimbag tilutlutwam. Kita man, nakset tilinutom. Imbes sa mangan tayon, saan taglutluto kapalay ti sabali amasida? Ay, pasensya kayong tata. Naliwayak mo't ngagpaiso. Nagluto ka, bantayam, di mo pampanawan. Sana tila papanam. Uwan tata. Kung amin, ninanabela ngamin, kasarsarita na kita eh. Ay kaduray panunutam lata tinutlutwam. Ngala, agawam tagluto na mabisina kon. Adamot tang sikday ta ala kay prim. Kunamutlan asino akabaknangan magsasaw. Gapot addan katulong da. Kunamutlan asinan amang sersermon kadataan. Ayan ni Aning, bakit? Apay nga awan manan diti balay. Jak nga rod ammo. Kunak no aday jay likod nga glablabak nga mawammat. Sursuran damat na siya babaunin. Nakasapsapa amapan makikarkaruba. Ay, wag nga rod Sinapa na tinagluto. Sa idi nakaluto kan nakadalusan, rimwaran. Nagsapa nga glutluto. Nalamisan ti taraon. Sa paan na tagluto tapno makarwar mo't amasapa dito'y balay. Papapananaya. Di ta kakaro ba? Mapan makis istorya. Anya klase ti babaunan ti kasta. Di tanto pa'y rumwar dito balay amapan makisischismis. Ang isumot kan, inaldawa kasta ti aramid na. Bagbagam tuman na diyang anay, kayat tikas diyang aramidan na. Nanabela, anya ngay, di husto, di atap ka. Atap mo nga. Di masikog akaaruba tayo sinikog andalaang, saan da nga kasal. Aniya, nakadamagam mo't iti dayta. Di kaaruba mo la di tabangir abalay
Ibagbagadala ka nung nga adda ijay abroad ti asawa na. Ngam kinapudno na kit awan. Nga katawan pakibyangan tayo ditan Biyag daday ta, aning. Narigat ti makibiyang itipada a tao. Masurunak lang amin. Ta kunamutlan asino abaknang no agkaw-kawas. Kunamutlan asino nga asawa ti baknang. Tikit di trabahom ti into naram. Saan na ti biyag ti karuba, aning? Awan mo't problema iti trabaho. Talup-lup pasakmit nga umuna. Sa aktorumar a makikaruba. Kan may sana kayat ni tatam a primo tar aramidam. Agtalinad ka kumalaang dito'y balay. Ay, maburing akmit anog mulmulaga takla dito eh. Nukas di analpas kung ti trabaho na na. O di agbuya ka iti TV. Wano saan, nag-cellphone ka. Maburing aklat tanana. Agsakit ti matak nga agbuya. Mas kay kayat ko ti makisarsarita iti tattao, nana. Ay na, tapno ang muyaw. Nagdudugyot dagijay nga amok da kayaw. Kano pati underwear da, kat ipalabada kanyak. Marugitak pa'y, ano saklaing tadyak kayat nga dam ako nada. Grabe mo, daytan, aning. Wan ko naklangrudan, nagsasadot da pa'y, ta ultimo inumun da adanong, payawat da amin kanya. Uray ko maano saan da nga imaw. Nakaimimot da pa'y, kanada pa'y sadsadot da nga agdigos di da pa'y agtut-tutbras. Naminsan na si putak a nagtutbras na. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunon da kayaw. Nay, aldawaw. Panagluluto man ay. Ha? Ay sus, un nga agpaysaw. Sige, agawid akong. Tainak agluton. Taamangan no pang uran dakdagiti amok no maladawak ng agluto. Sige mapana kong. Inton maminsan manang. Nakaring kan, Bella. Nay, bigat mo't kaya man. Ala, ang murmuray kan, taday pabuyakan ka. Nay, anya na ita. Adain senti ka ruba a video niya aning. Ngag-chis-chis messages tor. Anya video ngay. Ito yan, uyam. Mabit lang ta i-play ko. Nagsasadot da ba yan? Ta ultimo inumun da adanong payawat da amin kanya. Uray ko man no sanda nga imaw. Ay nakainimot da pa'y. Kan adda pa'y kat sadsadot da nga digos Sida pa'y agtututbras. Namnamin sala na si putak ti panagtutbras da. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunin da kaya. Makitam ti kasta nga aramid ti babaunin ta. Nakalas. Naglokon day jay a babae. Apay nga yakas na ti ibagbagana. Dadadaulan na tayo diliklikod ta. Adita mo. Laimbaga, tada ng video kenkwana. Aniyan? Pag-impakya mo na dyan nga aning, tapapanawa mo, bakit? Nag-awid ka mo tanay. Ala, sumrakan. Nagdakal mo tabag awit mo. Apay, ang bakasyon ka. Saan? Pimanaw akong ijay balay da na Bella. Apay. Alaman siguro mading inaramid maun. Ay, awan mading aramid ko. Di dala maaklon ti mading aramid da. Agpaiso mga imot kan dugyot da. Di da maaklon da ita. Iso a pinapanaw da. Anya? Apay, inapamida. Saan mo? Imbagakla kadagiti kaaruba ti pudno nga ugali da. Ngam sinakit-dakit din. Makita. Di inaramid mo manan ti jak kayat. Apay di mo amo ti mabagbagaan. Di mo may kat ti kinalaing mo ngagchismais. Nasayat ayat ti kasta. Inka chis-chismisan nagiti amom iti sabali a tao. Imbis sa pribado ti biyagda, mapan mo mo't chis-chismisan ida. Awan mo't madingar aramidag tatang. Apay, dakas ti agistorya. Dakas ti makis-istorya iti pada a tao. Isungarod nga dangiwat tayo. Tapno adda usaran tayo nga agsao. Nga agistorya. Di mo man ikalintigan ti mading aramid mo. Saan la namnamin san, wano namnamin mo, naiso kay ti kasta. Namin adawn. Sa pa'y ti madiken ka, nainayunam, kan kiskis sayam ti istoryam.
Panang dadaali ti pada tao, tigas tangar aramida. No di da kaya saan lang? Ado ti pag-applyan sa bali dita? Wala, ngam awan pagbayagam at trabaho, ta kastamot ngamin ti aramin mau. Magbalbaliw ka man, anay. Ay, awan ti rumbang abaliwak tatang. Taawan madingar aramida. Agpakpakatutuo aklaang. Nukas na, pimanawan di katulong yo, Sabel? Wen aning, makiasawa ka nung aminin. Aya, ang mga numasikog pa yan. Ay, jaklam mo ngam saan mo ti kunak. Ang mga numasikugan day jay, iso ang nagikatan. Kahit, kasano, mga laka iti sa bali ababaw ninyo? Kapilitan atan agpada kami met nga da trabaho na kanila kay. Ay, agaplayak nga rudin Sabel. Alaan na kung, tasya akong ti sweldo ang ababaw ninyo. Ni apay, jesigo na trabaho ngay. Awanin na. Pimanaw akong tadyak maanusan ti trabaho ijay. Agasam, pagim imunan nakit din jay bakit nga amaw. Awan mo't madingar aramida. Ngam pagimunan nakit din. Iso ang pimanaw ako na. Anya? Iso nga alaan na kung tapno sa anak ang mabakante, Sabel. Alang aron, tapagsaritaan mintong agasawa day taaning. Kahit inawat da ka. Siyempre siyak pa'y tatang. Inawagan na ko ni Sabel, mangrugi ak kanon nga agtrabaho inton biga. Swerte, tada pala mangawat ken ka. Nga oray kasta ti ugalay. Isong agbalbaliw ka kuman. Ijamaw ti makibibiyang iti pada mataaw. Nangro na nagiti amaw, ta sana nasaya ti kasta anak kaw. Apay, dakas ayat ti agistorya. Iso nga rod ti usar tingiwat. Agsaw. Wana, nasaya at kumalaang ti isawang mau. Sana kumkumpurmay. Awan rumbang abaliwa. Tawan mading aramid ko. Gagangay laangan kada tayo ti kasta. Ramen ti biyag day ta chismis. At ni Eric, balasang ko. Ha? Ay, awan da pa'y Di da pa'y si Mangpat nga gasawa, nana. Apay ka day. Ita nga minti schedule ti panang massage ko kunkwana. Sika nga'y, amangan no kayat mo ti agpamasahe, balasang ko. Agho-home service iti body massage. Ha? Kastaya, ay sanan, tawan mo't nasakit iti bagik. Malah urayik nga rod idan asumangpet tani, adayo pa'y nga minti naggapwak. Ala nga rod, pasensya kayon. Di kay mabalin apasdrakan dito'y salas, tababaunon daklaang dito Sana balin, awan problema. Dito'y latan balkon ti paguraya. Nukasta, kanayon nga umay dayja abakit dito'y balayo, sabi? Wen aning, taw may agmasmasahe. Wano saan, naagdalos iti kuko. Ngam ni Eric nga asawak, ti kanayon na servisan iti body massage. Ta kanayon nga agsakit ti bukot na nukwa. Kastaya, ang amam, adanadlaw ko iti dayja abakit. Uray bakit, ngam kaslad da sarsarampiting na. Ha? Agasam, nakabado iti tubeless, kan nakapalda iti nakiting. Nalaing ngamin nga agdala. Kan may bagbagay na mat, tanapintas ti pamagina. Ang damat sarsarampiting dayja bakit. Madlaw si ka. Ay, jak kursunada ti panagbadbado na. Baybay amlatan Kas jay nga rod ti trip na. Oh, adto yun ti kapim Eric. Ni sanak pa ta nagpatimplanin. Kaya may sanak ngagkapkape. Ay, kastaya. Si kaman la ti lalaki nga amok asaan nga kapkape. Iniwasa kong ti kape ta, bawal kanya. Ay, kastaya. Mala, inumak nga rudan da itong. Apay, di ka pa'y makaturog aya, rabiin. Saan pa'y nga rud? Si kangay, di ka pa'y maturang. Madamdamaak pa ya maturog, ta orayak ni nanakikay. Ta umay nak imasads. Ha? Rabrabi nga umay agmasahay. Wen, tadi na kano masango no bigat. Kan may sa, agap po kano di takaruba. Iso ako na magaslat ta dito yan. Kay, amo ka din ni Isabel nga asawam tiyo umay na. Wen, imbaga kitay. O ala, inka maturogan na nin. Ah? Ay, sige nga rod, Eric.
Nakaskas daaw mo daytan. Rabrabe nga umay agmasahe. Uray bakatan day jaki kay. Ngumadlaw nga ampang na. Isus, pudnong samot ti atap ko. Mapansan at talaga. Wan ay napatsindak ka day. Pudno ti magbaga kada kayo. At dalakit dilimot a relasyon dagiti adwa. Imposible, bakatanan ni Kekay. Kat, anya kumano pa ka? Adaya binakatan nun ni ampang tinagaray. Kanayon iti balay da sabay. Kat pasaray rabi ipay nga umay da kayaw. Alam sa bagay, gwapo mo ngamin ni Eric nga asawa ni Isabel. Uray asino mo't siguro a babae. Talaga ang makayawan iti kinataer na. Uray bakit talaga ang makayawan kan kwa na. Nukas na, saan ka nga agimon? Di mo pagimunan ni Nanaki kay Isabel? Kat di ka agatap, iti kanayon ayu umay na dito'y balayang. Ala, apay ko mga agimon kan agata pa, kat awan mo't madingar aramiden da. Ay na, panagkunak. Nakurang ka iti panagsipot, Isabel. No siya, mapaliiw ko ti garaw ti may sa taong. Bantayam ana imbag asawam, Isabel. Taning, uray bakit ni Nanaki kay, may asim pa ako nada. Ah, mabalin ka di aning. Di mo padaksan dagiti dua tawang magmadingar aramiden da. Atap mo laang dayta. Saan kagayam asilosa, Isabel? Nasingpot ka ngamin unay. At dayta, nakalosyon ako. Imposibleng asaan at tumalyaw ni Eric iti kastoy asuot ko. Nagkiting kanangulul a shorts. Kan nakasando aklaan iti naing face. Nakaturugan ni Isabel ng asawa na. Uray, tasan asilusan ni Isabel. Padasag man agargarin ni Eric. Magargarin tupay iti baka. Siyak tulakit din akaubingan na laang. Ay, agin tuturog ako. Hoy, aling! Bumangon ka man dita! Ah, ne, apay Eric. Apay akas lakuungot na. Nagalas ti ugalim. Padpadaksen na kami kanina nakikay. Ibagbagam nga da relasyon mi. Ha? Wow. Amom kadi ang pambalinda ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ah? Ay, ini. Awan matimbagbaga. Ulbod! Ako kusam amin na nagargarat mo, tapumano kan. Ha? Ne, apay nga eh. Saan may kasapulan ti chismo sa ababaunan? Kat agsagana ka, tay darom da ka. Anya? Tay tangamin ka, di ka dumdum nga iti pamagbaga, aneng. Di mo ngamin maikikat ti kastang ugalim. Anya ti aramidak tatang. Tiyak kaya ti may darong. Awanan, nagdarumda ka naon. Naglain ka ngamin ngagpadakas iti para mataaw. Nangalaam ngamin iti karbangam amang dadaal iti para mataaw. Tatang, tulungan da ko ma. Tiyak kaya ti may darom. Anya ti aramidak. In ka makipagpakaasi ah. Marang isanod da ti darumdaken ka. Isabel, Eric, umayak agpakpakasi kada kayo. Isanudyo ko man at idarumyo kanyak. Akno nagtinagbasulak, pakawanan da ko ma. No kasta, amin namon tinagbasulam? Un Eric, sorry no nagparbuak iti sarita. Di da kun idarum, please. Grabe mga mintar aramidam aning. Pinadakas da kami. Imbagbagampay ka no adida ka suswelduan. Kat on time mo ti pa nagsweldom, san aya? Un, kamalik dagi jay. Iso apakawanan da ko ma. Agparinto mga iti sangwanan nyo. Di da kun idarum. Tumakder ka. Ala, ikanda kay ti may sapay agon daway mong agbalbaliw. Isanod min ti darumiken ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya ngay dayta. Ag-public apology ka. Ay, oo na. Sige, kabalak nga ramidan dayta. Inton assembly meeting ti barangay. Agsao akto ijay sangaw. Saan lang ay di barangay hall?
Ura iti FB. I-public mo ti FB. Taijay ka public apology. Onya, mayat ka wano saan? Kababain samot no iti social media. Mayat ka wano saan? Sungbat, tanong di mo kayat ituloy minti darom. Ay, sige. Mayata kong ere. Agiyaban ka, tadi dan pinatuloy iti darom da kontraken ka. Una, ngam naamuanan ti publiko ti inaramid ko. Taijay mo't social media ti kayat da apagkidawak iti pamakawan. Kahit anyang araw, talaga kasta. Inaramid mo mat. Pag nakmamlay ta na napasama ka na Tatang, diyan kun aramidan ti kasjay. Oh, adakan. Kumusta ti pagnam? Naawat ka iti trabaho? Saan tatang? Adun tinagaplaya. Ngam awan apulos tinangawat kanya. Ay, nalabit ang muda at inaramid mo. Isa mabuting da mangalakin ka. Tabangan no aramidem mat kalakwada ti kasi tinaramid mo kadag itinagbalin nga amo iti kalabas. Kasano day to yan tatang? Marigata na ka makastrak iti trabaho. Ala, di ka mapukawan iti namnama. Nagbunga, nagitimulak anatang. Isursor mo nga ilakaw. Aglako kalangay. Wanan kapilitan ng akas tatang. Di mo ulitin tinaramid mo. No di mo kaya tadakdagas pa iti pagtungpalam. Tatang, agbalbaliw ako. Anyat gagara minsan? Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos, sapay imbang kokte kwarta ko ninsan. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ala ison ti itud mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato insan. Ay, pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit agururongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga na si katag problema para iti dayta insan. Ha? Parparigatam na ti bagim. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Ngam awan mo trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay ket talaga kasta at lalaki tagat nga raw itsan. Nata ati mang biyag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya kinsan. Uray saan na napintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? Anuam ta napintas? No saan ba't ngagsuswildo? Ay awan Maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Isa masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye, mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan iti nobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga inji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Ngam, ibagam man ti agpaiso kanyak friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang mo't Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible nga min nga arman na ti kasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kuha, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya.
Saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga rod, tamatagi na yun ti kinaragsak yu itinobyo, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamatan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan kaya. Limagasot kayam to yung naitugot ko akwarta. Mabali na bumurod ak pa iti pangnayon ko. Ta mga no agkurang. Ha? Ay, kakwan Adto ti limagasot. Inayon mon. Ay di manak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ha? Nagyaman ak nga rod Ang no dasukli na. Itad kumutlakan ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't genobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamatan planong agsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Daytoy ti armas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka, iti kasta nga raramidam. Kababain iti pa kay kamangam to. Anya lagsawandakan kan ngay no jables ka, sumango ka dakwada. May mayat kumamalang, no adama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan na nang. Sana bale, taga-brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebonsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dayta na nang isuda No asino tiyag da trabaho ken kwartana, iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat da jay Rio para ken ka anak ko. Agbalin kala ada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amaw ka naawis kala iti kinataer na. Iso kasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay Rio ti pakiasawaam kunakmanen. Nabadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi imuna ang nakalibin ko. Sadot alalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakagingin at titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maarabid. Pudno, naanusak idi damo. Ang may agbaybayag ay awanan. Napalinin akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatak. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti dadumapay. Makamo ka nga ron. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga ron makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan. Ay kat, agdin na taratan Nauray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang agkasarta. Nakapilpili mo't dadya nga inang. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbaga na. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Diyak kayat ti akabalay na. Diyak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaagdanta. Saan? Diyak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uray jaya kas iti inam.
Pag naadan ta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damat trabaho. Oray din nalakalat abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod, Rio. Ay kaya manak manan Ellen. Gamin, oray jablesak. Kayat naklata. Wan, sigud mat nga amok dayta. Taimpak pa kaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak. Nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Ket no addanton anak ta, ure agaw awir tula ang taramida mon Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di daya Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpet pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng no agkasar kayon. Tani agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan guana? Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta na ngayat kanya kakaskan ni Rio. Dandani ako magbaakan kat. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agreeing ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan. Tapno saan na kamala daw iti trabaho. Kanya ka matan. Dahil talat iririing mo kanyak. Ha? Kay imasan ti turog, disturbon nak. In kagluton, tay turog ko pa'y. Nasa papaya pa nagriing ti kasto nga oras. Ha? Ay, handa ka gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na, unay matikas tang aramid mo, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rod itay, isa na iturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya Makabannog ba't nagtugtugaw kahit kunamsa? Ay, diya kamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga, Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuyak alive aboksing. Kain ka nga rin nagluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat basit tanay, kaririing ka. Ang murmurayak pa yung matibasit Oh, Rio, agring ka man. Ay, ada kayo ba't gayam na na? Unay matikas tang itsura mo na nakaturog dito isupa. Nakalukat to dagusyaw. Inton sinarrak da kadagitag tatakaw awanan Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. Naiturog kumatan tinagboya ti live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyon. Anyat gagarayo Apay ngay may kayo. Oray kumano mangtad kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan si kamat ti dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor urnungan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Taagduma kami iti prinsipyo iti biyag. Di kay katagyaman ta nakatumpunga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang pa di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas to pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpa mo, Rio. Di ka agungat
ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Ta sigod mo't nga amom asaan ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka, awawita, maging ka, lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam ko mamot, Rio. Mabambanugak nga gapgapoy di opisina. Kalpasan na, nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba, di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak laangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Napanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba. Inakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin na rugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa iti basit ang masinitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga rod iti igatan ko iti bisagra ah. Antoy. Kan tay tangdan ko amang yaramid ngay. Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak ah. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. Agawit ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo tan Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay lay balayo. Umayak man pay lagis tambay ijay, friend. Agpalabas sakit ti oras si balayo. Ikat, wen orayan nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yan, Ellen. Ado ti linuto ni papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanya agbabain, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyog kayo iti anak ko. Mabain ka pa lang. Ala, sige nga ron, tata. O sige, ta agao akon, ta mangan tayo kitde. No kasta, ni papang mo ti para dalus kan para luto dito'y balayo, Mia. Wen Ellen, ay na, idi si bibiyag pa'y day di mamang. Ati wen ani papang nga agtrabaho ito yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Daan mo kakada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada mangilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Kan, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni papang amin. Kasta kaya? Ang amam, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face ngamin na talaga ti amak. Naimbag man, ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamay, anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Aklonak, nanang. Uwan. Grabe, ti kinasadot na. No adaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakin ka idi. Naimbag lakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbag bagakin ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay.
Kakaasyak ang mangilablabay ti kawas mo. Ay, masapul pa'y laayat ang danan kakawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan ak mo ti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Na-delay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot ti agluto Masadutak. Agin anak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Hindi na replyan ti text ko. Awagak man langan. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa, agdaak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan, isang agluto kan iti kanam. Kandi na kurayan ta, mga makiturugak dito yan. Anya. Anya mo't tikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nene, malublubot magaan ti cellphone kon. Agof dito yan. Hello. Ellen. Nagloko na dya babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya, saan na nagawawid na asawa mi jay dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nene, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije ka no pala iti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no na umakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awanan. Siyak lang tinailawan kan kuha na agwapo. Amom nga raod. Apay tanggal mo ay atirik nana. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga, yakas ta tiyar aramidam. Ibagama, no naumakan kanyak, tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Sigurado ka ha? Ha? Anyat kaya't maasawan? Ay, kwa. Laging ita Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa baling asawaam. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali pag naidak. Apay nga, yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatan nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensyana. Sorry ngam saan ako na naragsakit idan na. Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido, honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruan. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito Rio, please. Di ka kumagis kang dalot ito Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok kan kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumatilaban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Agkagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manan sandakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ko. Lakay, nakarubwat kan. Maladaw tan iti kasaran nga tindaran ta.
Sapay data ti maysa kadagiti ninong kanina. Mabit lang ata ni plan-plancha pala to'y badok. Ay na, saan mo anak ko lang? Apay pay la planchaam. Ay, saan nakakomportable no saan na maplantsa ti badok. Naarte ka matlaunay, gordo. Nakasungkit di ta mapantan. Adya, mapantan ko na. Ngam di ka pa'y mula nakasukat, Lolita. Nay, kat nakasukatak matan. Nakasapatos pa yan. Anya ba't tabado mong bakit? Nagalas. Ha? Nagbistida kay tinagayad. Sa atidog pa'y timanggas na. Kas kala na balkot na sumanan. Ay, sukatam day ta. Ay, nagmayap tupay. Puraw abistida. Awanin ti sa bali abadok. Daytoy latmayatan. Anya ba't ikasta lang amon? Bakit ka lang agpaisaon? Nay, kat bakatak matatalagan. Day tay mang paubeng akawis ti usaram. Naglusyang kan. Nakababain. Ika bumulod iti bado ni Rosalyn nga anak ta. Tay kapintasan ng abado na. Tay iso ti usaram. Anya, unay kamatan. Ibain nakpay nga asawa mon gapula ang itibado. Diyak nga rod kaya. Kasla teenager to'y asawam. Ngam naglusyang kabait. Silang akitain. Ala, ingkag suwat. Domingo, lakay, imawag ni nanang. Inakbit ito to'y kawus ko abulbuludan na. Ha? Pangusaran na iti kawus mo, Rosalyn. Usaran na ka nga agni ng itikasar. Anya? Agong ungot ka ni tatang, tadi na kaya tibado ni nanang. Unay ay. Agap-abat ka agsangsangit ni nanang. Tasaan ka kayat ni tatang akakuyog. Ibain na ka Isungay nak malakitaan ni Dan. Sige, mapanakaw, nagsubliak mo ladagos. Sige nga rod, bakit? Ay lakay, pakitulay mo man lang ang lablabaak, tap na mamagaan. Ah? Sana bale, gawgawam laday jayan. Sige, inakaw. Naglukon. Inikanak pala itinayon ti trabaho mo ti asawa. Hindi man laglaban tap no malpasay. Usaran nyo daytoyin ananang. Na minsan mo lang inaramat ko dayto abistida. Ay, nyamat dayta. Saan ko akursunada? Diyak kayat asukat ang tibadok. Napintas tupay daytoy. Ngamno apay asaan akayat ni tatang mo. Kadaanan ka nung aminan nga style dayta abado yo. Isu-asukatan yun. Manjak nga raod. Awan ti manggas na dayta ken nakiteng. Diyak kayat. Saan mo't unay ang nakiting? Patinggat tumang mati kagayad na. Manjak nga raod. Ni tatang mo ket ti masurutan. Isu ti magaramat di tano kayat na. Sige, mapana kong tamalagaw akon. Hindi yun urayan ni tatang. Imuna na. Pinanawan na kon. Imunan ije kasaran. Ibain na kano akadwa. Anya? Ay, umadayo ka, Lolita. Di ka umababay kanyak. Naglusyang ka. Kunak ngamin ngagsukat ka ngam di nakdangdangkan. Sikati umadayaw no kayat mau. Ibain nakpaykat nga asawa mon gordaw. Anyat klasim nga asawa. Nagtangken ket ti ulo mo. Nagtaer to'y asawa. Ngam naglusyang ka. Kita man nagiti padam aninang nagpipintas ti kawus da. Nagsisiksida. Ngam sika, aha. Duduugan ka alula iti kasta nga ituram. Nalabas ka mat gordaw. Makapasakit matikas nga ibagbagam. Di naksarsardangan. Manipo di balay ang hingga dito'y kasaran. Kasta ti ibagbagam. Ay dumundun ka ngamin Di ka unay umabay kanyak. Madadahil ti porma. No sikat ti kaabay ko. Ada text mo, bakit? Ni tatang mat. Okay, anya ko na. Mabit lang tabasaan. Rosalyn, adda ni nanang yudita. Awan dito'y balay. Diyak na sangputan. Awan ka ni nanang iji balay da. Napanan na ngay. Saan mo't ngayon imay ditoy? Ay, reply ibagam nga wan ditoy. Wala kay. Ay, napnapanan nga ta ni nanang aya. Adaman text nan.
Awan dagiti kawos na dito'y balay. Nagtalaw sa ni nanang yung. Ala, nagtalaw sa amag ka nun. Nagdalaw. Nay, apay ka na. Tsaka mo mabit man lang. Mapanak man lang di balaydan. Ay, sos. Ora asin no matiag sa aditi biyang iyo, Auntie Lolita. Talaga nga agpasugnod. Gapo iti kasya nga style ni Uncle Gordo. Lilian, kanakan. Sige nga ron, agnad kayo pa lang ito yung kasirak. Kat hangkay nga madanagan ta siyak ti makaamo kada kayo, ante. Papentasan kayo. Paubingan kayo, pay. Kasano ko malilian? Basta, siyak ti makaamo kada kayo. Anyat sirbyak nga beautician nga kanakan yung ngay. Nuhang kayo nga mapapintas. May remedyo data, ante. Siyak ti makaamo. Sige, ante. Agbate kayo iti boarding house ta mapanak iti parlor ko niya. Ay, umayak met Lilian. Nakasukata kaon. Ay sus, agbate kayon. Anya taramidan niyo ijay. Umayak met tumulong Oray para walis ditan Tinapatag, matulungan kang agtrabaho. Tsak kaya ti papakpakan latakan ka, kaanakan. Ala ni ante. Ala, mapantan. Tsak kaya ti agbati ditoy. Sumuro takken ka, tatulungan kay di parlor mau. Kumpurmin at aramidag ijay. Basta makatulong akin kay ijay. Inawag ako ni nanang tatang. Nagsarita kamin. Kahit ayan na kanaw. Adda ka no di pag-abangan ti kaanakan na. Ningay Lilian. Tayada parlor na akasinsin ko. Kanyat kukuan na kano ijay ngay. Sumursurot ka no mo iti parlor ni Insan Lilian. Tultulungan na iti parlor. Para walays. Kano na dumamait. Para gatang iti merienda anda kanin Insan Lilian. Apay kano apimanaw adi nagpakpakada. Agpaspasugnod kano kada kayo. Uyawan nyo kano ngamin. Kapoy ti kinalusyang na. Uyaw kaya. Ibagbagak mula aramidan na kuma. Ngamawa madengdenggen na. Ipili na mati kaya na. No kaano, bimakit kan lima kay kayon kan ni nanang. Isumati sa nyo pagkinkinawatan. Gapulang iti kawkawas. Diyan na Ay, managpasugnon mata ni di bimakit. Saan asigo na kasjay? Ay, kastan sa kano ngamin no bumakit kan lumakay ti may sa atao, tatang. Saan matkiti nga amin nga mukadwan tagbalin nga rasagid. Basit lamang ngagda, masakitan dan. Lukasta. Ubingak pa'y nga raon. Ubing pa'y tiriknak, ta sa anak mga arsagay na kas itinam. Ha? Apay na yung kay surutan ni nanang. Tayong kay ayaywan, tap nagawi doon. Bayam. Bakbakatanan. Muna tinasayat kung saan. No di na kaya tiagawid, baka mo itibiyag na. Saan ko nga ugali ti mang surot iti asawa. Oh, kitaan nyo ka dito lang ayo iti sarmi ang ante. Kitaan nyo. Ala! Siyak ka din ay tuyad, Lilian. Ay na, imubingak mo tan. Kastoy ti rupak idang tawanak iti porte. Konaktumat ngamin kanyayo. Buok pa lang de, tante. Nakarkaron nga umubing kayo no baliwan yun to ti panagkawkawasyo. Irwar kunto amin dagi dya kawas nga hangkus usar ni dya pag-ababangak. Itut ko amin kanyayo, ante. Hanya? Amangan no, umubingak mo launa yan, Lilian. Amangan no masubraan. Mayat kay di, ante. Datoy, usarin nyo datoy para itiro payo. Tapno mapukaw dagita riyangkal sa wano kuraratyo. Nay, kanya ngay manday tuyan kaanakan. Pagpapintas nga ro, ante. Hang kayong agdanagda, libre dayta. Awan ti pabayad ko kada kayo. Ay na, nakababait pahikit dikan kan kaanakan. Pagbainan nyo kumakat kaslain na kayon. Libre amin nga serbisyo kanya yo, ante. Hang kayo nga sing-singiran. Hello, Lolita. Nay, kabarbaruman ngayon mawag ka? Wad, Gordo. Kumustaan ka mat May alatamot Iso na lang ta maikawak. Awan kay da.
Ay, talaga ka di adikan agawid, Lolita? Apay sinaan na kao na talaga. Saan? Ikagdanag taag subli akto. Ngem saan pa'y nga ita. Kaano nga'y? Basta, maklaat kan tulatan no agawid ak gurdaw. Di naktumel nga ta uyawanan no makita nak. Anyat kahit mo asaway? Basta, sige, bye. Amangan kunak no agdandanag kayso nga imawag ak. Agawid ak tao, ngam saan pa'y nga ita. Urayam, ti panagawid ko. Bye. Ay, sige, bye! No kasta, imawag ni nanang kada kayo, tata? Wen, Rosalyn. Makitam, di mo ilang makaibtor ti luka nga inam. Ha? Kay liw na mo ila day jay so ngay nawagan na. Kundi talaw, sa ita, mailiw mo ilang raw. Kat, inayayo yu ko man imbagayo nga agawi dun. Wen, imbagak, ngam jak inay ayaw. Apay, ubeng, masapol ngay aywam. No agawaid, agawaid. No saan, di saan. Awan na sakit bakrang kaw. Mapanak sa ijayan ni nanang alakay. Kaya mapangka, yung kasarungkaran. Kumusta, no, yan ti kasasaad na iti ayan ni insan mo alilyan. Wen man? Ay, kailiw ko ni nanang. Di naman ngamin malagip da agawi dun. Iswasyak man lati mapanijayan. Excuse me, manang. Mabalintag damag. Anya day Ha? Ha? Rosalyn? Ala! Nanang! Da kayo ka didaytan? Kitwan! Apay, di nak mabigbigan. Ala! Di kay nabigbiga dagos. Nakatalikod kay mga minitay. Ala, imubing kay muton. Nagsiksikay pa yan. Agpay so, Rosalyn. Nanang! Ay, thank you, Imbagmanta na ka, umay ka. Ay, umay ka. Sumrek ka, tada di taunag ni insan mo alilyan. No kaya't nante agawed, di adakan niya na data in San Rosalén. Hangkumat nga lapdan. Agyaman na kinsan, tadi mo binaybayan ni nanang. Si kamang ngamin din napili na nagkamangan. Awanan niya man na insan, mawatak ni ante. Imay lang nagpalamiis. Maawatak tirik na gapo iti pa nang pabayan ka no ni angkal kanya na. Wun nga rod, kun dakkel tinaaramidam insan. Imubing ni nanang iti husto. Bastit lang ba nagdata insan, awanan yaman na. Sino da ka day? Anyat masapul yaw? Gordaw, syakday toy. Simbang petakon. Sublian kan. Ha? Lolita? Sika mo agpaisaw. Ha? Nagpintas kan. Ay na, I miss you, Lolita. Ay, mesyo to, gordaw. Ala, sumrekan na pintas nga asawa. Ay, di kulor mo tabok mong bakit. Kung kasla, iming pista kudil tarupam. Kung tabadaw. Ay, bagbagay mo. Ay, kasta, ti kayat ko akawas. Siksi baday. Ay, na. Kas kalag taon iti 40 iti kasta nga itsuram. Ay. Talaga, gordaw? Wun, bakit? Ay, na. Malagi ko tinapalabas no kastoy lang. Tila ibagbagambay. Ay, no. Nay, mabit lang, gordo, Sungbatak ti awag ko. Naimbang nga oras yung tata. Mabalintag pasyar. Asino ti pasyaram? Asino ka? Gordaw, pastrekam ta sa nga ilik ni Andrew sa rungkaran nak. Anya? Tapay? Isuti mawag itay. Pastrekam ta sa rungkaran nak. Agayat day ta kanya. Anya? Ampang abakbakitan. Masuro na kaya inayaw.
Ay, ayan ni Rosaline. Rosaline! Ayan mo! Umayan, tatang. Apay aya. Ika pagpagaan dyan, Nam. Masurunak. Nagbalik mo nga ampakan. Ha? Apay aya tatang. Kay agasam, imubing la tilangana. Agawat kay din itilalaki amang sarong karken kwa na ijibalay. Ay, masurunak. Feeling balasang betag. Anya? Ay, pimintas mo ngamin ni nanang. Isong armanda siguro na. Ken di met kasta ti kayat yu aya tatang. Ti panagbalin ni nanang asan alusyang. Una, ang adak nga asawa nang magawat itilalaki amang sarong karken kwa na. Nagbalinin nga ampang. Kasla awan asawa na itikas dengar aramidin na. At dapat mangisagot ken kwa na iti sabsabaw kas kada chocolate. Kajay mainayaw. Ha? Feel na mga awatan dagiti sagot na keng kwa na. Pag-aayat na Mike. Papanam Lolita. Inak makitsenda. Makitsinda ka kasta ti churam. Kas kalagpaparam iti kasta kay churam. Ay nagurdo aya. Uray jak agparem. Ado ti agarem kanya. Ikag sukat. Si kantuman ti talya-talyawan ng dagiti lalaki di takalsadan. Sukatam tabadaw. Ingkag bado iti nagayan abistida. Kain atidog ti manggas na. Di kamat maaw-awatan na laklakayan. Ide, di mo kayat nga agbado ak itinagayan. Sa ita... Basta ikag sukat na eh. Diyak kayat ti kasta ngay churam. Maysa! Tumingaw. Ada ni Rosaline. Awan tatang. Nakiattend rin ti birthday party. Apay aya. Kinapay nga gluluwa kayo. Ay, sumrek kay mampay. Ay, jay nayo ah. Awanan. Jak maanawan. Kanayo ng di jamming da. Kadua na. Nagiti balwa babakit a barkada na. Anya? Kan damag ko nga da kano boyfriend na. Anya? Ay sus! Madia, ada kayong asawa na makiboyfriend? Di na ko ni kabilangan nga asawa. Takas dayon dar aramidin na. Ay, tulungan dak. Tay darong kulangin ni nanang yaw. Nanang, agdarom ka nun ni tatang. Idarom ka, kapo iti panaglalalakim Lolita. Apay nga idarum nak ngay. Kat saan kamat nga insukat. Tas ikamat lat tati pagaw-awidak. Ken maysa, fling-fling ko laang dayjay. Pinagbigyak laang tanagkulit nga min. Aram nga aram kanyak. Ay basta idarom ka. Hagsagan na ka. Ha? Agtalinad ka langan ito nagtipagbaludan. Ngam ti kasta nga agampampang ka. Di nakman idardarom. Ay, natumpag kan sanay. Ay tatang, pangasyaw. Ay, pagsaritaan nyo tinasayat daytoy. Di kayag kabil, ta ang mga nuda kayo ti maidarom. Ay, nabastag darumak no. Kung nakagdarumak. Kitno sinaak nga jay fling-fling kaw. Idarom nakpailaan. No sinam, nasayat. Di ka ni darom. Sige, sinaak kaw. Si kamot lang tinang sa kanyak nga pasiksay. Takasanaw, di nakayat akakuyaw. Ibagbagam idealo siya ngak. Ay, ala suri nga rudan. Ala, uray sublim tikas dya pa nagkaw-kawis mo. Tapno sandakan nga armen. Promise, di kanton ibain. Suray. Ala, sorry mat nga raw no nasulisugak. Pakawanan na kumamay, gordo lakay. Nagmayat yagi na tayo. Awan mo titi abay ko ni Balta. Nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman lagan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy, oh. Baldong! Di ka pala nakaimuk-mukat. Nga madda ka manditan. Nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dito, bakit? Kita man, oh.
Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Makapasuron kamot baldo. Nay, Sara, bigbigat nga man, pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanan intemplaan iti kapeng. Ha? May saka mo tabakot. Awan ti bibiyang mo. Bakit? Nakaluto ka din iti karanta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ay ti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag shampoo, kan ag vitamin dapay. Katuwa na, tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mon, ti madigdigos mo. Ngam no sika, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jilatan manok na, ti as-asikaswan na. Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso-amis mo, di na pa'y masaparte ag digos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, handa ka man baldo baraw. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man iti babasit a manok mo. Nagita ipiyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo amanok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ah, kasta nga na Bala, umay ka nga raw, tayong ka mangala ijay kulungan da. Anya man ang dagito nga sangpot mo, Baldo. Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawad ko na kita kani Uncle Ando. Ta napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadwa tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talo. Na, agora ka. Apa kasla kurang ti manok ko. Ay, bakit? Nakita mo ka ni may sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita. Kurang matayin. Adna mapupukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtalaw na. Imposible ah. Ay wano saan, amangan no addaayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag paisaw? Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend. At dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat. Para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, owen a friend, no kaya na. Ngam, amangan no di namanan mapanawan dagitay pat gan na una ya tarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam panasimlat ang awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, owen a friend. Madasag tong. Lakay. Ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit ba kahit? Bantayak lang na ito yung tarakan ko. Tamay, inot damat na may pusan. Ah? Gusto aya? Apa ya? Nawisin ka kuma. Ta inta makiseminar. Seminar kanuti couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ito. Disturbo lang. Si Kanti mapan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Hindi Carla. Di ko ka din nakita na iti babasita manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, Baldaw. Ang mga munaw pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat nagadua tarakin mau baraw. Owan, di nakabaalan nga ramidan ti kasta ante.
Uri no, kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo abal daw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Ta di mula mo Saan na maarami ti asawak na ita, nana? Amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya dayta? Apay, awan pa'y latbalak yu kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maadaan ni ti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapanagpailo. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadaan iti anak. Wala niya. O sige. Padasig tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganda iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo. Apay, kasla adamang mangig ko nga uni ti babasit a manok. Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kumanga da babasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay nga karkararagat. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisay, siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abak. Apay agpupudot kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abak. Apay ka di manan? Birbiro kaklaeng mo, jamang mangig ko nga uni ti manok ije balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbagana. Kasta? Ala, babayamon. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya o na Carla. Kan agsasao kay ngagmaymay sa. At dan samot bagbagtit yawn. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, ken agsasao at ngagmaymay sa, wan balgaw. Ni bakit mo ati adda bagbagtit na? Mabagbagtit sabat ngagpayson na tabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay ti mangga bigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Ay na po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Tapi bakit? Madmadi ka di tirik nam? Bigbigat ngagbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasaya at pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amom ka di, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay na, siya akong ti kararagsakan nga asawa ita. At danton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masad-saduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka di ti kayat mo asidaan. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Ken jet tapingar jay manok mo. Akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdak
Kul nga min di tapingar na. Kas na nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot yung manok mo. Anya? Saan kumabot ka na? Bakit nagado mabalin mo pag ginawan? Pwera mo tayo dyan Isumot nga ruti kayat ko asidaan lakay. Ay na, pangasim bakit? Nandiyan lang matiliwliwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan pangaasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka dia talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, bakit mau? Ngunarot ang kal. Anya nga di aramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, katugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, hindi aginaw. Iso atin asayaan. Aramidam, itad mo amin, nakidawan ni bakit mau. Apay nga yan, kal. Diyak ka bala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw baraw. Taamangan numaalisan. Anya? Apay, kaya't mau ang maalisan di asawa? Ay, saan angkol? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan. Kan patpatgak unay amanok ko. Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan rumanan iti adaw, hatarak ng amanaw. Apay lakay. Asino di kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko, bakit? Tara, masentensyaan ang tibiyag na. Kay? Anyat sangita mo nga Awan, bakit? Masyanak lang kami dito, tarakan ko. Awan ton tiyak aprusak kami ni Kat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday taoy. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si daan ta dayta? Inton bigatan bakit. Ta ipapas ko pa nga aprusan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme la ditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, wun nga rod friend. Makapasadot pa Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mailutuan nila kay kun Imbaglangan tanagagat nila kay mo. Ay, wun. Wun ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parce kaon si ingungutak at tarakan ka. Kwa lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaan. Ha? Agpaiso bakit? Wun lakay. Ay, thank you Naimbaglangan, nagbalik ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok ko. Okay, anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di pato atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko ngayon. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. No kawitan di tarakan ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuanta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid i-rebrade up ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talaga ay. Wala nga ron, bakit? Nagmayatan no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya nga iti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati ito'y putot mo, aramidam mo tinakasla manok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya ti kastanagan na. Ay kano kaya mo, bir nga samtulangan mabalbalin pa Ngem no tay pud no anagan na ay, diyak kaya ti kasta.
No kayat mo, di English ta tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir ngasan iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Adan nakasagana nga ipanagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kuana. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni ka balay da na Karla. Awan mo taraken na manok ti amok. Agore ka man ta inaksiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Tabatan numangid na kayo manon ti among yaw. Dito ba niya? Why? Nana Karla, Ha? Anyat masapol maubal daw. mabigbig ko na kita ang manok Ah? Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Ah, Isulakit gina kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasina kadakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kadakwada, nana. ay, kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan na nasaya at ti aramid mo, nana Karla. Agtatakaw ka. Ay, kwa ngamen. Kastoy nay. Isuan na ramid ko tikas jay. Ta, mabusurak ngamen. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur na mo ngamen. Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko man yung bagayo kanyak. Tapno inkulong ka amin ida. Sana kasta atakawin yung mo't nagiti tarakin ko. Ay, pasensya kan balduan. Jakon ulitin day jay. Ay nakasagana ak mangisublay kadagiti tarakin mo at tinakaw-kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yung tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na Karla akaruba. Isumot gayam tinangala ka nagiti tarakin ko. Pinarti na paikit din atin at duma. Kunak to paykat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagala sa talaga ti ugali na. Ay na, talaga ngay malakanyak to'y anak tabakag. Nagtaersi ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agida ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Karla. Ison ti parche kapag tanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay kituwa na bakit? Tapno adu mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok. Ipapudutang pa iti pagdigos da. Huwag tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat ta nga si kaswan iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ko. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatgan kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa.